Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta ya kha hi competition ya Ben Mayengani na Mr Post. Ya, tanihi sweswi already mi swi tivaka n'wina mi-follow channel ku Ben Mayengani i indicate-ni ku album ya yena yi ta va yi kha yi huma either on September or October. So ka siku ra namuntlha ra 25 August no pfuka ni hlamala mina Ngalazi Records va fika va kombisa ku DJ Gift featuring Mr Post u ta rhanga DJ Gift a tshovelela or a tshovelela September leyi Nomente Roger a landzela na yena. So tanihileswi mi swi vonaka DJ Gift ri ta kha humesa risimu ra yena laha swi kombina ku it's a single, I'm not sure if it's an album ku lava wo tsala ku DJ Gift featuring Mr Post swi kombina ku ta ku na risimu ro karhi leri ri nga ta ri karhi huma September leyi, and then from there ku tela Nomonde swa ku Nomonde ta kha humesa kwalaha ka October swi ri from leswi swi ti kombisaka swona. And Ben Mayengani na yena hi nkarhi lowu i ta va kha a humesa. So ku nga va ku ri yin'wana ya ti-attempt ta Mr Post ku va zama ku disturb album ya Ben Mayengani xana, because la di-featuring and again ka October swa kwalaha yi ta yi kha yi huma album ya Nomonde, and then ka Nomonde Mr Post di kona na ko still ni endleni video yo va tirha swin'we. So now the question is, Mr Post a nga va a kha lava ku zama ku a disturb album ya Ben Mayengani na, because September leyi ta Mr Post i ta humeseni ta featuring na hi October obviously i ta humesa because i featuring. Mi ta mi kha mi vula mavonelo ya n'wina laha hansi. Loko ri mi nga subscribe ni ta ku mi klika subscribe. Cheria vida,